Tlanna Thu Thuhmahruai Mrs. Ellen G. White Krista local le ringtu te tana pathian mithlan tirko chuan kong tam taka eng hruai tu chu adonga eng hriat tirna adon te zinga amasaber pakhat chu wana tanga var para atlak achin le mishing masaber tluka tanga Krista local le hun leithara pathian ram alodin ma lova thatna le sual in beiton tur thu ani kumsang hazariat somnga pariat khan Mrs. White le apasal chu Ohio bial Bowling Green kianga Lovets Grove in khomna ankala koshan lom chunte tana thilpoimo tur tam tak zel angin amua zela a thu chu hetiang hian ziaka Krista le setana nasataka anin tialna chungchang thu ama kumsom lai to a zela ka mu to tam tak chu Lovets Grove a chuan ka munon le a ziak chuak turin tir kani tin Krista le avantir ko tele setana le ama zui tu te nasataka anin tialna chanchin chu buthumin chua ani a chung le khabu pathum te minga chuan spiritual gift tharau thilpek te ti ani akum le chuan chu tiang lam thu bok chu famkim le zola hriatir na amua kumsang khazariat somsaria khan Tlanna Thu mak tak chu famkim zok taka chu turin abeitana buli in achua chung buli te khai khom na ming chu the spirit of prophecy tu hril lok na tharau te in afua hun chu a local zela chumilam thuwa chuan hriatir na amu bel zela heng le khabu te hi khovel zaw le zola le ko shan te ne na ti dar na kong aloin hongta a Mrs. White chuan a le khabu te chu atilian zela athukim lo lai piang te chu atifam kima hriatir na amuang zelin abil cha te chuan tuna chuan bunga lian fe fe in kan lo nei ta chung bunga te minga tan chuan conflict of the ages ti ani bumal mal ming te chu thla tu bul le zol nei te le lelte chatuan nga fak tir ko te thil ti le indo na ro pui ti te anni azawai chuan phek sang thum zanga lai ani mishing Tlanna Thu le pathian in mishing asiam chan chu hriat chian aloni theinan heng le khabu te hi koshan le khovel tan atangkai em ani he khovel om chunga thil in nek ton tur te chanchin Mrs. White ne na hriatir na thu lo thleng hi America le ramdangami te tan toifam kim dewa ziak chu hi thil momo tak nei in hriat ani photo a chu thil momo tak chu hele khabu Tlanna Thu hian aron phur chuak ta ani le khabu ma sa te chu anin doddan ang zelin hebu hian kai toy anni a Spirit of Prophecy volume 1 3 le 4 atang le The Sign of the Times le thuziak ma sa te atang te in lakhom ani hele khabu chua tu te le Ellen G. White le khabu chua ngai tu te chuan hele khabu atang hian mishing boral to te chu tlanin an om le to a khovel cheto chu kan lalpai suwa Krista zara siam that ani le ta ti thu hi khovel zongin lo mu chuak sela I suwa chu alokal le thoi don ani ti rin na nge chu mi te thin lunga lo ombok sela andu em ani he chu thumna hian bukhat na le bunhi na chu then sang lova abung pek chun zom ani a chiar tu te tan man tangkai thiam aul zok kan be sei